Sana makin lanturan cerita ini para pamiasa makin ijang jadinya lanturan cerita terailik hidup saneri cerita ring Jawi kocak wendan besi sane luwih lan mau kamu bisa Maharesi sagita caritang citiang mangkit inggih punika wantah mawasta Maharesi markanya Deresi markandia Erika melingih ring pasraman sane asuk rangku bisa Deresi markandia mesrama dari ke ring puncak gunung raung sane kelintang luwih bisa markandia icen wara-wara nuntun sisian ide mata sami maka sami sisian ide Maharesi ulang-ulang mengapuntunan ide melajahing kanda satra kangen suduh kau lupa lihat Suangkanin ulang lunas tuntunan kau ngepat ring mawinan sisianin Maharesi maka sami satu-satuan susilo betul
Sami ipun ingkut nangkapin dikapat kauripan punika kaon lan besi sarang-sarang punika mangking lanturan dijang malih ceritane para ini kan parikraman ide desi marga dia Resi makan dia secacah ulang-ulang ide ngasawo ide sang yang tahu Stawa umanti tunas recan ide betanya sami mandai ledang rata gerahat dengan jaga lanturan malih ceritane puniki ring rikalaning diwasa sane becik pisan punika rahina sane becik punika ring purnama kapat ide maharesi uleng asau nungalan Sri Pramana ide
Dia ngastawa dari rawuh hidup karo inggih punika ide yang Pasupati. Ngaksi dia batarau sering digelis ide ngaturan sembah gelam dekat Ratu Betara sesunan Titiang aturan pangastung karoin Om Swastiastu. Ratu sesunan Titiang Ratu. Soalnya makin kalau ledang Ratu yang